Kajing puli na kitab u Jeremiah kalenong kabar pau kadikot kabanyo hadu bakandai. Kutrai melapon yanga bat ngalasya pon. Melong ubakam klain ban yanga bat mela job yanga. Ngala kalalong kajing syar kiben baro sisni man lau briu le dan dayanga. Namarkat habanga kren. Ngada kaang bat ngada parta. Kajing le tomet bat kajing penjon. Nabaga ketin jong utrai kalakalalong yanga kajing sya kanwen bat kajing sya keren ben lenter tan lada ngaong nganom kan mau syu ya u lani nganom keren syu haka kerteng jong u kadon ka ei hapo kadonot jonga kabarhem kum kading kasakut hak hakish ing jonga bat ngangnya shon ban pun yaka bat ngam la syu ban set yaka kaktian jong utrai. Kasaman repulai, yami kamen sim jonga kasliang utrai ko blay jonga. Ablay melong ublay jonga. Tam step ngap ngawad yami kamen sim jonga kasliang, yami kado jonga ka angnut. Kum ka kendeu barkiang, basrang klem Yami kamen sim jonga kasliang kutrai ko blay jonga. Ngalawan nakmat jong me haga jaka kentang. Bat kami ya kabor bat kaburom jong me. Kajing isin ayib sebun jong me ka kambha pan ya kajing im. Kirim yang sentur jonga kin yaro yami. Yami kamen sim jonga kasliang kutrai ko blay jonga. Ngan kerku yami baro silenter kajing im jonga. Haga kerteng jong me ngan keneri lai kikti sejrong. Ya kamen sim jonga en saben kedang. Lakum da kajik hawai. Bada kiram yang sentur bakmen ke sentur jonga kan yaro yami. Yami kamen sim jonga kasliang ko trai ko blay jonga. Kajing pulena kasiti bakut syaki kristan harum. Kalenong kebakan ar kadikot kabaningkong bat kebaar. Ngagar pat yami yapi ko para da kajing isin ayublay bapinterwa yalaki med gum kajing knya kabaim kabakut bat kabapadiang hun haublay kabalong kajing mani bakanjaman siem jompi wat penyaday yaladi bat kani kapertai Henry tukaladur da kajing da kabapen tumai yala kajing mud kanang bapindop la ban bisyar ka ei kamon ublay ka ei kababha bat kabapadiang hun bat kabajanay kaktian jong utray. Kajing puli naga gospel bakut kat kum Matthews kalenong kabakat nriu kadakot kabaar puway hadu baar punyo. Hakata kapor ujisu ulas dang matpanpaw hakis nran jong u bauday banlay sa Jerusalem bat bancha shitom shibun nakitamen kisan kileng do orang ba bat kistat ay baun sya paniap bat bahakas ngi kabalay en sapen mi pad u Teo Petrus lakhot yu syarut bat ula persyang maniapan inia bat uong dalay ruem kutray. Kani kamday banja satya yami Henry ulaphay siyaw Petrus uong kilay no nga ko soitan pilong uding penkiang yanga namar pimdon hakaliang jong ublay Henry hakaliang jong kibriu. Teo jisu laong halaki sunran jong u ladaw no kwa banbut yanga to unlen yaladi
un ba yala kading pna bat un bot yanga na bau tau bakwa ban pan im yala kajing im gundu no yaka henry tau ubadu no yala kajing im na kabanta jonga un syam yaka gan mentoy ayu briu la dau yo e ka parthai barok kawai henry udu ai yala kajing im ni da ka ai ubriu un ya pen na kabanta la kajing im na bau kun ubriun sawan palaki angel hakapuram kupa jongu badun ai bai nong hawai powai katkum kijing le jongu ka gospel jongu trai